барномаи навбатии озмунии Тоҷикистон хонаи умеди мо бахшида ба 30-мин солгарди истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент аз телевизиони симоии шаҳри Панҷакент тақдиматон мешавад. ин навбат мо барномаи худро аз ҷамоати деҳоти Амондара аз деҳаи Туркироҷ пешниҳодатон мекунем. деҳаи Туркироҷ дар соҳили рости дарёи Зарафшон ҷойгир буданд. дар он 1111 нафар аҳолӣ зиндагӣ намуда 217 хоҷагиро ташкил медиҳанд. мардуми сарбаланди деҳаи Туркироҷ бо шукргузорӣ аз сулҳу ваҳдат ва оромиву осудагии ватан зери парчами сулҳу субот зиндагии осоишта дошта дар қатори дигар мардуми Тоҷикистон саҳми худро барои пешрафт ва ободии ватан гузошта истоданд. мо нахуст зимни боздид аз ин деҳа аз иншоотҳои ҷашнӣ дидан намудем ки дар арафаи 30-мин солгарди истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода дода шуданду ба истифода дода мешаванд. нахустин иншооти ҷашнӣ ин бунгоҳи тиббӣ мебошад бо мақсади осон кардани мушкилоти мардум ва саривақт расонидани кӯмаки тиббӣ аҳолии ин деҳа тасмим гирифтанд то як бунгоҳи тиббии замонавиро то ҷашни истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон сохтаву ба истифода диҳанд. ман раиси маҳаллаи деҳаи Туркироҷ Катай Нормурод ҳастам. барои 30 солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон деҳаи Туркироҷ ба хонаи саломатӣ бо омалгузори аҳолӣ бунёд кардан ҳастем. то 9 сентябра худо хоҳад ин иншоотро ба истифодабарӣ медиҳем. пайваста кӯшиш мекунем ки оянда Тоҷикистон мо ободи зебо бошад. иншооти дигари ҷашнӣ ин хатти оби нӯшокӣ мебошад ки як нафар соҳибкор аз ин деҳа Баротов Файзибой бо харҷи беш аз 150 000 сомонӣ хатти оби нӯшокиро барои 80 хоҷагӣ ба истифода додааст. дар баробари сазовор пешвоз гирифтани ҷашни истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи Туркироҷ мо ба нуқтаи обкашӣ ки аз тарафи шаҳрванди деҳаи Туркироҷ Баротов Файзи бунёд гардидааст. мо дар сари кори ин хатти оби нӯшока ҳастем. албатта ҷолиби гуфтан аст ки зиёда аз 1.5-2 километр ин аз деҳа дурӣ дорад. тамоми ин хароҷоти хатти оби полизӣ ки аз тарафи Баротов Файзи бунёд гардидааст аз маблағгузории шахсии ӯ мебошад ва албатта барои ҳал кардани мушкилоти аҳолӣ ки дар деҳаи Туркироҷ оби хуҷоришаванда ё гузариши ягон дарё ё ягон нуқтаи обтаъмин ки қаблан набуд, ҳалли ин мушкилоти аҳолӣ аз тарафи ин шахси саховатпеша ҳал гардида барои сазовор ҷашн гирифтани истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ин як саҳми бузургест ва мо аз вақти дар даст дошта самаронок истифода карда ба ҳаққи чунин нафарони саховатпеша, чунин нафарони созандаю бунёдкор аҳсанҳо мегӯем. дар деҳаи Туркироҷ муассисаи миёнаи таълимӣ амал мекунад ки дар он 247 нафар хонанда дар ду баст таҳсил менамоянд ва ба онҳо 27 нафар омӯзгор ки 20 нафарашон зан мебошанд таълиму тарбият медиҳанд. зимни боздид аз ин муассиса мо бо рафти таълим ошноӣ пайдо карда огаҳ шудем ки ҳар яке аз таҳсилкунандагони ин муассиса саводи кофӣ дошта барои боз ҳам баланд бардоштани савияи донишашон талошу кӯшиш карда истодаанд. бахту нишоти мо бубин, тоза ҳаёти мо бубин, дар роҳи сулҳ устувор азму суботи мо бубин, сулҳ садоқати замон, сулҳ умеди модарон, сулҳ ливои дӯстӣ, сулҳ ҳаёти ҷовидон. ватани ман, ҷони ман, нури ду чашмони ман, оғаши дилрабоят, роҳа
таранок истифода бурдани замин барои баланд бардоштани сатҳи зиндагии ҳар яки мо мусоидат менамояд. ин мафҳумро сокинони деҳаи Туркироҷ ба хубӣ дарк карданд. яке аз сокинони ин деҳа, Мавлонова Гулнора, дар 8% замини назди ҳавлигии худ маҳсулотҳои гуногуни кишоварзиро кишт кардааст ва бо ин восита ҳам оилаи худро бо маводи озуқаворӣ таъмин намуда, ҳам ба бозори шаҳри Панҷакент ҳосили ба дастовардаи хешро ба фурӯш мегузорад. чӣ тавре ки мо зимни наворбардорӣ мушоҳида кардем, нашъунамои ҳосили киштнамудаи ин деҳқонзани муваффақ хуб буда, умед аст ки дар оянда аз он самараи қаноатбахш ба даст меорад. оила ва оиладорӣ асоси ҷомеаи солим аст. аз ин лиҳоз ҳам мардуми сарбаланди деҳаи Туркироҷ кӯшиш менамоянд то оилаи солиму хушбахт дошта бошанд. дар ин деҳа оилаҳои муваффақ кам нестанд. яке аз ин оилаҳо оилаи Шодиева Қурвонбибӣ мебошад. модари азизу меҳрубон Шодиева Қурвонбибӣ дар ҳалқаи фарзандон келину набераҳо давлати пирӣ меронанду дар пешбурди зиндагӣ ба пайвандони хеш бо панду насиҳат ва суханҳои гӯҳарворашон роҳнамоӣ мекунанд. мо бо қаҳрамони барнома ва фарзандонеашон атрофи оилаву оиладорӣ суҳбате анҷом додем. ман номам Шодиева Қурвонбие. 43-yil tavallud qilganman. Xudoga shukr, 10 ta farzandim bor. Hammasi uydor, xonador qaragam. Joy jalolini Xudoga shukr. Nevaralarim bor, evaralarim bor Xudoga shukr. Shularni huzuriga o'ltiribman. Xolajon, shuma با شوهر خود چند سال زندگی کردید؟ olmuş yil nisbatan qilganmisan, u kishi 80 ga o'ldilar. مناسبتتون مثلا شوهر که چی بود زندگی و بعضا کمبودی ها میشد، بعضا نورسایی میشد، پرابلم میشد. خدا بشکر همین حالات با شما چی خیلی همین مشکلات عائلوی حل میکردید؟ تا نقض بود. بابای کار کرده آمده کل خاطی بود، کتمان زده بللانı باختلا خداga şükür. همه بللانı ایدار جایدار خلیلا خداga şükür. یخشد من بخت تخیرم میندارم. امروز اویلی شما می‌بینیم که یک اویلی آرام، یک اویلی آباد، یک اویلی معتبر و اویلی شناخته بود از در دهه ترکیه و بیرون از آن. شما مثلا چگونه این خوشبختی صاحب شدید؟ با کدام راه؟ birinchi farzandim bo'lganga xushvaqt bo'lganman. Ikkinchi farzandimni turmushga chiqqan vaqtiga xushvaqt bo'lganman. O nevaralarni bo'lganiga vaqtim xush bo'lgan. Shuni hamisha shunaqaga nima bo'lganman. O'zingiz shuma sohibi kelin, sohibi nabera, masalan sohibi nabera kelin ham shudid. Munosabatatон имрӯз келинокти чӣ хел? Масалан, агарчи келинотон ягон иштибоҳ кунад, ягон кори нодуруст кунад, чӣ гуна онҳо ба кор мефаҳмонед ки масалан кора надорад? Яхши, o'ylarim, polni nevaralarim, kelinlarim musobat bilan yaxshi bo'lgan balijon. Yaxshi, turmushi, ro'zg'ori hammasi yaxshi. Zindagi va naqshi muhima ki boz rol asosiy ki bozӣ mekунад? Мард ё ин ки зан? Xudoga shukr, marд erkak yaxshi bo'lsa, zindagi yaxshi ketaveradi. Саломат бошед. Шумо одамое ки масалан оиладор шудан мехоҳанд ё оиладор ё одамое ҳастанд ки оиладори ҷавон, ҳоло нав хонадоршудагӣ. Барои он ки монанди шумо хушбахт шаванд чӣ маслиҳат медиҳед? Шо якаласа ер хотин маслиҳатим шу ки вақти хуш беса, уруш bo'lmasa, janjal bo'lmasa, ana shu vaqti xushlik shu. Xolajon, шумо лутфан гӯед ки шавҳаратона, яъне шавҳари марҳуматона чӣ гуна ёфтедани шумо чӣ гуна оиладор шудетон, аз куҷо бо ҳам ошно шудетон? Ҳамин камака қисса кунед аз даври гузашта. Чӣ гуна шавҳаратон ки шумо оиладор шудед? Яхши, Xudoga shukr yaxshi edi. Birdaniga taqdir qildik. Er xotin bo'ldik keyin. Shuning bilan balali chaqari bo'lib ketdik. Xohishi padaru moдар буд оиладор шавии шумо ё ин ки xohish худотон? Ha, xohishi xudom bilan. Xudotон. Shundan yaxshi bo'ldi. Dardgar naqzeton. Beҳтарин. Shundan yaxshi bo'ldi balajon. Саломат бошед. Ҳамин 30 соли истиқлолият ба шумо деҳи Туркироҷ ба чӣ тағйирот дидед? Xudoga shukr navogarim ana shu qishloqqa bir nima yangilik bo'lsa o'shanga borib qilganman, yordam qilganman. Bir begona odam bo'lsa ham ki borganman, qilganman. Oilamiz yaxshi, onam shu pilla otamiz mana 15 yil cho'ponlik qilib bizani voyaga yetib 10 farzandni Xudoga shukrki o'zimiz tinch, o'zimizga o'zimiz bilan hovlimiz obod, hamma joyimiz, vatanimiz tinch. Shukr qilamizki shu vatanning tinchligiga
خداگاه شکر داریم یشب ایران. شما سبب خوشبختی عائله خود در چی میبینید؟ تینجی روزگار با اصلا تینجی زمان ما تینج که مراسم یک ادبار بمیزم مراسمز یخشی بگنی که این پیشرو ایش یخشی که من دیموت همون خوشتومان از زمان میشم اون کس کلینا بایم دیموت بایم بیاد مهر با انسان مو همون یکونجا با رفته بیم رفته خبر میگیرم آرچومه با حال پشت میستن هم نیورام بیاد هم نیورام هم مموش بیاد میندار میشن چه بکی این کس یک مهر دارد که مهر یکون سخن کتی ادا کرده نمیشه ifade کرده نمیشه شما چیزا کوی با منظرم روز کرده میبرم کاری که بیاد دسترخانه پرنوز نیمت پر کرده مهربان گشتن استفاده میکنه خلاصه دومات پرور گوید دومات پرور مادر با جان برابر مادر دوباره نشد به کس میسر مادر نه دادر و خواهر به جای مادر آینه چشم پیش دختر مادر من در این 30 سال است که به این روزگار زندگی کرده استادم دو پسر دارم دو کلین دارم دو نیورچه دارم من با خوشتامنم 30 سال بازار خوش و خرسندانه زندگی کرده استاده خوشتامن‌های بهترین همین دیه مادران بهترین همین دیه گوی من خطا نمیکنم خدا بشکر 7 دختر 3 پسر دارن همشون کلی نیوردار همشون با خوش و خرسندانه زندگی کرده ایستادن چه کمبودی که باشد این کس برطرف میکنم با سخنش شیرینشان برطرف آرزو میکنم که خوشتامنم به سر ما 100 ساله عمر بینن همیشه راهنما باشن من خیلی خرسند هستم که در این عائله تلی 2 سال است که عروس شده آمدم خوشتامن و پدرسم باشن خیلی آدمانی خوب هستند من مینداری خود را بیان می‌نمایم چون که در عائله‌مان جنگ نیست بخیلی نیست بدتایی نیست همین نیست درباره خوشتامن کلانتان چی گفتین شما؟ این کسان خوب هستند مهربان هستند وقتی که ما میریم چیزی که ناز و نعمت در خونه‌شان باشند برای ما پیشنهاد می‌نمایند بعضی کاراتون به کمک میکنن فکرشون بیان میکنن یک کمبودی میکنیم یک کار نمیتونیم ما به راه نشان میدن چون که این کس روزگار دیده هستن برای ما راه نشان میدن همزمان در این عائله برای باز هم بهتر نمودن سطح درآمدناکیشان و به مردم کمک رسانیدن فعالیت دستگاه کارکرد پخته‌های فرسوده را به راه ماندند تا اینکه توانسته باشند با این واسطه مشکلی ساکنان دهه را آسان گردانند. در این دهه فعال زنان کم نیستند که برای پیشرفت جامعه سهم گذارند. یکی از آنها قنیشا و زلفیه ایستگاهی را ساخته و به استفاده داده است تا اینکه ساکنان دهه ترکراج برای انتظار کشیدن نقلیات جمعیتی از گرمی و سردی امین باشند. آباد و زیبا گردانیدن هر گوشه وطن برای هر یک از ما وطنداران هم قرض است و هم فرض. بنابراین هم هر یک فرد کشور را می باید برای آبادی وطن سهمی با سزای خود را گذارد. این بود برنامه نوبتی ما تاجیکستان خانه امید ما از دهه ترکراج جماعت دهاتی اماندره. بازدید ما از این جماعت ادامه دارد.